Ngicela ke bathandekayo sivule Galatia 6 sahluko 4 ngicela sibakhuthate bantwana babasemva kwami. Thank you very much. God bless you. Galatia sahluko 6 verse 10 na John wekucala sahluko 5 verse 1 kuya ku verse 5. Ngako-ke njengoba sinemathuba nje asente lokuhle kubo bonke bantfu ikakhulu kubendlu yaketfu yekukholwa. Ikakhulu kubendlu yakethu yekukholwa asende lokuhle kubo bonke bantfu ikakhulu kubendlu yekukholwa household of faith, the family of faith. Bese kuba ngiJohane wekucala sahluko 5 verse 1 kuya ku 5. Wonke umuntu lokholwa ukuthi Jesu uNkristu ungumfana waNkulunkulu. Umuntu lothandza umtali uthandza nemfanakhe futhi. Nasithandza uNkulunkulu sigcina nemiyalo yakhe. Yes. Siyati ukuthi siyabathandza bantfwana bakhe. Ngobe kuthandza uNkulunkulu kugcina imiyalo yakhe. Imiyalo yaNkulunkulu ayimatima kithi. Praise God. Wonke umuntu lotelwe nguNkulunkulu uyalincoba live. Kuncoba lesincoba ngako live kukholwa kwethu. Ngubani umuntu longancoba live ngaphandle kwalowo lokholwa ukuthi Jesu uyindvodzana yaNkulunkulu? Yes. Ngicela sikunakisise lokho imiyalo yaNkulunkulu ayimatima. Imiyalo yaNkulunkulu ayimatima. God's commands are not burdensome. Ayisiyo umthwalo imiyalo yaNkulunkulu. Ayisiyo umthwalo. Evikini leliphelile ngasithula sihloko lengingachubekanga ngasicetha ngicela kuphindze ngisethule siphelela khona ngemsa wenkosi. Growing and learning to walk by faith. Growing and learning to walk by faith. Kukhula nekufundza kuhamba ngekukholwa. Kukhula nekufundza kuhamba ngekukholwa. Leku Petro wesibili, Petro wekucala sahluko 2 verse 1 kuya 2 bese imisebenzi yabapostoli sahluko 15 verse 24 kuya 29. Petro wesibili 2 verse 1 to 2. Ngako lahlani bonke bubi nebucili bonke nekutentisa nemona nako konke kuhleba njengebantfwana labatsandza kutalwa langatelelani lubisi lwamoya loluhlantekile nalolungakabhicwa nalutfo lolulivi lwaNkulunkulu lenitawutsi ngekulunatsa nikhule nize nisindziswe. Langatelelani lubisi njengebantwana labanjani labasanza kutalwa. Kuzenzo 15 verse 24 kuya ku 29. Sivile kutsi labanye betfu befike lapho banikhatsata banitsitsa tingcondvo ngetimfundziso tabo. Noko abakatfunywa ngitsi kutsi bakwente loko. Ngako-ke sibese siyahlangana savumelana sonke ngalivi linye lekutsi sitawutfumela kini lamadvodza lesiwakhetsile kanye nebahlobo betfu labatsandzekabo boBhanabasi naPawula labanikele ngetimphilo tabo emsebentini weNkhosi yetfu Jesu Kristu. Ngako-ke sinitfumelele boJudasi naSilasi labatanitshela bona ngemlomo kona loko lesikubhalile. Moya longcwele kanye natsi sivumelene ngekuthi senganetfesi lomunye umthwalo ngaphandle kwale miyalo ledzingekile. Yes. Ningakudli kudla lokungcwelisiwe ngekunikelwa etithicweni. Ningayidli ingadi. Ningadli lokucumbelene. Nibalekele bugwadla. Niyabe nende kahle naniyigcinile le miyalo. Salani kahle.
hamba kahle nawe. Amen. Yes. Masitalwa njengaloku sivilele kuJohane wekucala. KuJohane wekucala sahluko 5 lithi wonke umuntu lokholwa ukuthi Jesu unguKristu ungumntwana waNkulunkulu. Ungumntwana waNkulunkulu. Ngikhanza kukholwa ngeJesu kusinziswa kuyinto lelula kakhulu. Kepha sibese sikwenda kuba matima kakhulu. We make it very complicated. Umuntu lokholwa ngeJesu uyathi mangabe mine ngithi ngiyakholwa ngeJesu bekungakamele kube i-debate wena ungiphikise ngoba ngimi lokholwa ngeJesu. So mangikholwa ngeJesu nje that must settle everything. Ngoba kude lona lenye indlela kuba ngumntwana kaNkulunkulu ngaphandle kokuthi akholwe ngeJesu. Ngaphandle kokuthi akholwe ngeJesu. Kuthi Jesu unguKristu lithi ke loyo ungumntwana waNkulunkulu. Bese lo verse 3 uthi ngobe kuthanza uNkulunkulu kugcina imiyalo yakhe. Nakele ngufisa sekunaka kakhulu imiyalo yaNkulunkulu ayimadima kithi. Imiyalo yaNkulunkulu ayimadima kithi noma imiyalo yaNkulunkulu ayisimadima kithi. Emakhale sibuya kuyo inemiyalo lengafanani. Likhaya ngelikhaya linebantwana labayijabulelako imiyalo yasekhaya kubo. Kepha wakulelinye elikhaya umntwana kungenteka angayijabuleli imiyalo yakuleli khaya lela. Kepha leya lakhaya kubo uyayijabulela. Ayisimadima imiyalo yasekhaya. Ngoba uyathi sile miyalo yasekhaya yekusita yena hayi ukuthi imelene naye. Le miyalo ke asikhuliswa ngemiyalo. We don't grow by commands but we grow by the milk. Good umntwana lothi makatetwe bese unikwa imiyalo abhalelwe phasi 1 month or 2 months so uyabhala umthoyi ungala uflasha la kudla kungala mangabe uva uphethwe ngumchamo ushona le nange manabukeni. Umuntu akakhuliswa yemiyalo ukhuliswa lobisi. Lobisi lwendiwe uNkulunkulu kuthi libe netithako kusho njalo kabi. Tithako tonke letitamenda lo muntu akhule futhi aphile abe healthy. Ngiko ke bomake basimunyisa bayasimunyisa kuze site ukhula asikhuli ngemithetho. Kepha uma ngabe ke sesithatha lolu hlangothi le direction yekuba angathi ngidawuthini ke ngemakholwa nje la ngakholwa ngeJesu kubese sekuba mnengi imithetho lesigadzako kube ngathi sitawukhula kahle uma sigadze nayo imithetho nayo yalesemabhodini. Kani uma sikhula sibantwana batali bethu le mithetho labayikhulumako ibhaleka ngekhatsi enhlitiyweni. Ayibekwe eminyango kuthi awubuyi kungashayi awubuyi later than 5. Le mithetho yasekhaya ibhalwa ngekhatsi etinhlitweni tethu. Uma siba religious njengebazalwane sitokatsana ngemithetho yabo ungebi ungaphingi
la kuleli bandla akuphingwa, la kuleli bandla akwebiwa, la kuleli bandla kunje la kuleli bandla akuhlejwa. Once le mithetho yaba miningi yaba ngaphandle kubese kuba iburdeni, sekuba ngumthwalo. Sibese seluswa kakhulu ngumthetho wangaphandle. Kanje ke bantwana basekhala bakhuliswa lubisi lemithetho ingekhathi. Lemithetho ingekhathi. Yes. Ngithanzile kubekisa nge-speed trap lapha le camera labayiphathako. Buthi bangixolele labasebenza ngalaba camera labasibamba lapha emgwaqweni. No labasitako actually bekusita. Hayi kusibamba bekusita. Bakubambelana. Ngawoneni ungumzalwane. So le camera uthi mawuchamuka kwenteke uhambe 160 la bekumele uhambe 120 khona. Bakumise. Le moto yakho itseyimile lapha iku0 noma uyicishile. Kepha la kule camera solokunalo 160 bathi naku kubhaliwe 106. Mose ngiku0 mina ngimile la. Ngile camera le wrong nyalo ngabe iyoboshwa le camera ngoba yona ithi 160 kanti mina ngithi 0 nyalo. Uyawubona umthetho ubhalwe la khathi kule camera yona ayisaboshwa ngoba lo mthetho la ngekhathi kuyo. Uma ungumntwana waNkulunkulu akusekho kulahlwa kuKristu ngoba lo mthetho welizulu ula ngekhathi kuwe. Ngiko iBhayibheli lithi lotelwe uNkulunkulu akoni. Leni ngoba lo mthetho lotamsita angoni ubhalwe lapha kuye. Ubhalwe lapha kuye. Lo mthetho nguwo lokwenta ukuthi uve ukuthi hayi this way hayi ngale angihambi ngale angiphili kanje ula kuwe kude lubonza lotawuhle uyawuhlola kulo ukuthi lubonza libhalwe kuthini. Lo mthetho ubhalwe ngekhathi. Lo mthetho ubhalwe ngekhathi. Ngiko ke ekukholweni nguJesu lithi leli iBhayibheli lo mthetho lo myalo waJesu awusiwo umthwalo awusimadini. Nala ngesikhathi labanye bathi hayi mangabe sewuphendukile kumele ube circumcised bawuphendukile kumele ugcine naku nanaku mabahlangana la awu Nkosi yami awu banongcwele mabahlangana bathi kube kuhle kumoya longcwele nakithi ngoba kungenteka kube kuhle kithi kungabe kuhle kumoya longcwele. Bathi ke laba kube kuhle kwekucala kumoya longcwele umnikati welibandla. Lesinqumo asikasithathi ngenhlakanipho yethu. Kepha lesinqumo sichamuke kumoya longcwele. Nakithi kwase kuba kuhle. Ngoba moya longcwele usikhombisile indlela. Moya longcwele wathini? Wathi moya longcwele singanethwesa umthwalo lomadima. Singanethwesa umthwalo lomadima. Imithetho yemasonto iba madima bazalwane. Kepha moya longcwele akaseleki imithwalo ufike netindo tibe lula. But lo kwenetindo tibe lula akasibhekise koneni moya longcwele. Akasibhekise koneni. Yes. So in Christianity nula kuthiwa khona wotani kimi nenonke lenikhathelena lenisiba ngindaniphumude. Go religion kuthiwa kufuneka uqale iclass kusukela ngemsombuluko kube ngilesihlanu mangabe uyaya kule class uyakhona kuzila uyakhona kunatha naku uyakhona kushiya naku then ke utawuya ngekuthuthukela phambili. Kepha mawuta kuJesu uthi buya nemthwalo ngifuna ukuphumuda. Akakunika umthwalo lomadima. Akakunika umthwalo lomadima Jesu. Now ke umkhuba we-religion lapha encwadini yemakhosi nginibekisele bese ke sesiya kuMateyu sahluko 14. KuMakhosi ekucala sahluko 18 nayi i-religion yentisa abantu nako. Makhosi ekucala sahluko 18 kusuka kuverse 26 kuya ku29. Ngakho bathatha lenkunzi lebebanikwe yona bayilungisa. Base babita libito labhali kusukela ekseni kwaze kwaba ngusemini. Bamemeta bathi awubhali siphendvule. Kodwa kwabade imphendvulo. Kude lwaphendvula. Bagitsa batungeleta leli lati labebalakhile. Bendani
bagidza batungeleta lat angifuni ke bese ndazenza ngilingisa abantu bebantu but nje bagidza batungeleta bagidza batungeleta bagidza batungeleta Emini Elijah waqala wabaphukuda wathi memetani kakhulu impela uNkulunkulu neva sekuye lo mthwalo uyedulu kwecala benteni bagidzile batungeleta kuthiwa nyala benteni abamemete kakhulu uyabo umthwalo yangekwa ye religion leyo it's memeta kakhulu yeah noma ungakwathi kumemeta tazumemeta yes liyachubeka mhlawumbe ujulile uyacabanga noma uyasebenza noma useluhambeni mhlawumbe ulele ngako kufanele avuswe ngako baprofeti bathandaza bamemeta kakhulu batisika ngemikhwa nangetinkemba njengekwelisiko labo uyeva ukuthi kuyanza kwendela nje lo utogcina ukhona lokumemeta kabuhlungu gcina liphumile lelivi memeta babe bathe bamemeta beva ngathi abamemeti kahle ngoba kude ebuhlungu bathatha imikhwa batisika batisika kuze sithi ophuma lelivi ireligion yethwesa umthwalo lomadini ifuna nelive longenalo uyalibona lemukhwa solo kufunwa tento takho utoqualifya utoba sezingeni lalento lalomsebenzi lekumele wendeke sebamemetile baze bopha ingadi yendlula imini baqhubeka nemadlingozi abo eprofeta achubeka nani nemadlingozi kwaze kwashaya isikhathi semhlatshelo wakusihlwa kodwa kwabade impendulo kude lo waphendvula kude nalo wanaka Nkosi yami kude lo waphendvula kude lo wanaka emadlingozi abhoka kepha kude lo weva kude lo wanaka sicaphele ke nathi bathandekayo etikhatsini tegcina akusho ukuthi kumemeta ngemadlingozi but nje ireligion inemadlingozi nami ngiyatikhumbula nje ukuthi bengiyawuba ngathandazi kahle impela kungakashi livi bekumele singigijime ngimemete ngibuyele ekhaya sengithi batokuva athi hayi cha ngibuya khona selihazahaza lelivi lo mubi wethwesana umthwalo unfortunately akunakuphumula thank you Jesus kumnanzi kumemeta umuntu wadi ukuthi uyeva kukhuleka kumuntu wadi ukuthi uyeva noma memete kakhulu noma kancane it's not by the volume of my voice but it's by the ear of him lovako uva ngisho umntwana lomncane kuya ngayo asiyicethe ke indzaba encwadini yaMateyu 14 verse 22 in the next 5-10 minutes ngibe ngiyicedzile Mateyu 14 kusuka ku verse 22 lithini ke Jesu wase utshela abafunzi bakhe ukuthi bangene esikebheni bahambe embili bewelele ngesheya yena wasale akhulula ticumbi tebantfu wathi asatihambisile ticumbi benyukela entsabeni yedva ayawuthandaza kwathi made kwahla solo ayedva kuleyo ndzawo sikebheni nase sihambe emakhilomitha lamanyenti kusuka elusentheni sashukunyiswa ngemagagasi ngobe umoya bewuphambene nabo kwathi ekuseni kuseluvivi Jesu weda kubo ahamba itikwemandi bathi kube bambone ahamba itikwemandi bafunzi besaba kakhulu bethuka bamemeta ngekwesaba bathi sipoko Jesu washesha wakhuluma kubo wathi ningesabi manini sibinzi ngimi Petro wamphendvula wathi Nkosi nakunguwe ngibide ngite lapho kuwe ngihamba itikwemandi nako ke Nkosi makunguwe faith thinks I can kukholwa kuba semcabangweni umcabango wekholwa uthini uthi I can
Umcabango wekukholwa uthi kungendeka. Umcabango wekukholwa uthi ngingakwenda. Kepha kuze lo mcabango wekukholwa ukhuthatele, kumele ube nalesiqiniseko ngalo Jesu ukuthi ukholwa nguJesu, awukholwa ngummangaliso. Petro wathi makunguwe Nkosi, I want to be sure ukuthi my faith is connected to you Jesus. Makunguwe kusho ukuthi ngingahamba etikwalamande. Faith says I can. I can do what? I can walk kulamande laphazamisekile. Ngitawuphila. Noma angakathulisi lamande, kepha ngingahamba etikwawo. Noma lesimo singasho ukuthi siyajika, kepha ngitawuphila. Lokukholwa akusikwe kugucula simo kuphela, kepha kukholwa ukuthi noma lesimo asigucuki, but ngitawuphila. Ngitawuphila. Faith thinks I can. Lamandi lamagagasi avuka, abavukela liphindze lithi ke esingisini, the winds were contrary. Lo moya bewuphambana nabo. Lo moya bewubashaya ubabuyisele emuva ngalama imagama. Bathi sebahambile bacancile balapha lapha phambili umoya ubabuyisele emuva. Uthi sewusebentile uhlanganisile into yahlangana kepha kuchamuke contrary wind ukubuyisele emuva. Uthi bese nekuvana kuboshwa lifindvo kepha umoya uchamuke uphindze ushaye. Kuchamuka imicabango leminye lelwane kuchubeka kwakho imicabango lephambana nawe. The winds are contrary, the plans, the strategies alwa yaphambana nawe. Petro akasho ukuthi Nkosi ake kume laba labaphambana nami, kepha wathi Petro mangabe nguwe ngisho baphambana nami ngidawukhona kuhamba. Ngidawukhona kuhamba. Angidzingi ukuthi Nkosi ucalekise udide tithatami, ngidawukhona Nkosi kuhamba etikwalamandi noma lo moya ngiva ukuthi uyaphambana nami, but ngidawukhona kuhamba. Petro ngesikhathi asho njalo akhuluma wakhona kuhamba. Naku ke lengifisa kuthi ekugcineni Petro uphuma ngelivi kulo verse 29. Jesu wathi kodwa akashongo Jesu ukuthi hamba etikwalamandi lavukwe indlabani, kepha wathi kodwa. Lelivi lalisho Jesu ngazi ukuthi belingasi relevant to his condition, belingahambisani nesimo sakhe, kepha lelivi laba nemandla ekumenda ahambe etikwemandi labekaphazamisekile. Kusho ukuthi livi la uNkulunkulu bazalwane liphilile, linemandla, lingemandla. Noma ngabe alisa address isimo sakho lokuthi livi la Jesu linemandla. Linemandla. Ngesikhathi ke Petro aphuma emkhunjini wakhuluma na Jesu wakhuluma naye. Ukunake lokho. Bekakhuluma kuJesu na Jesu akhuluma naye. Ngifuna ke bese sewunaka verse 30. Verse 30 uthi kodwa wathi kube abone umoya kuthi unemandla. Kwendekani kuverse 30? Akasakhulumi na Jesu. There is a silent moment between him and Jesus. Ngesikhathi angasaliva lelivi lelemvusela kukholwa wacwila.
ngesikhathi angasasho lutho kuJesu wacwila. Lokhu kusithombe sekuthi la utawucwila khona mawungumzalwane kungesikhathi ungamuva Jesu nawe ungakhuleki kuJesu. La ucwila khona eluhambeni lwakho sonke isikhathi mawutawuthi uyahamba nje endleleni yakho yekukholwa uve ngazuthi sewuyacwila awuhlole ukuthi usakhuluma naJesu, Jesu usakhuluma yini umuve nawe. Waqala wacwila. Ngalamanye amagama Petro ivolume yesimo lakuso yaba yinkulu kwedlula ukukhuluma kwaJesu. Siphila kulomhlaba hakunethi inkulumo na. Kunethi inkulumo tekuthi umnotho ushona kuphi. Kunema group lesikuwo lesinawo bathumele ukuthi lokwendeka lokwe Russia, lokwendeka lokwe Ukraine, lokwendeka lokwe China, lokwendeka lokwe America, therefore tinto titawuba njani. As long as lama message ale tinto tale live you begin to sink mawungeke umuve Jesu ukuthi uthini. Mawungeke umuve Jesu ukuthi uthini. Tikhona letinye tinto lekumele nje ukuthi matifika makuthi nje ukuthi udelete noma ukuthi kungathi kungakhuluma kukhulume bese uyahamba uyawudelete ngelive la uNkulunkulu ukuthi wena Nkosi uthe noma umhlaba unganyakatiswa ngeke nginyakatiswe mina lokholwa nguwe. Angisho ukuthi singatilaleli tindzaba ngoba siphila la kuto kepha ungagcini ulala ngetindzaba tale live ugcine uva tinkulumo ngoba letinkulumo vele tiyanyakatisa. Ayikabi netinkulumo nje temindeni bazalwane tihle tiphazamisa letini. Sengiyazama ukufundza ukuthi delete nami letinkulumo letithi imindeni yabhidlika angifuni kuba ngifakazi waSathane. Ngifuna kufakazela Jesu. Noma ngangiyabona ngemehlo enyama ukuthi ngazi ukuthi lo mubi unemsebenzi la kepha ngifuna ukuhambisana naJesu ngoba ngiyathi ukuthi uNkulunkulu uyakha. Ngoba iBhayibheli lithi la kungakhi khona uNkulunkulu lo sebenta kwakhela lide ngifuna kubuka likhaya likhaya lithi uNkulunkulu uyalakha lelikhaya. Kwanyalo kuhliphikile sitini silena le kepha uNkulunkulu lo wakhako angifuni kuyawufakazela Sathane ngithi ngibonile vele kuyahliphika ngoba ngisathane lo hliphitako. Angifuna hamba bongelela Sathane athi nemfundisi Richard ubonile vele ukuthi kuyahliphika. I don't want to bear testimony to the enemy. Angifuna ngirecruit eSathane ngiyome eboxini lakhe ngilethe ubufakazi ukuthi vele wenta umsebenzi. Naku ke Petro wenela kubuka watadisha simo ukuthi vele kuyaqisha vele liyafa live vele tinto akuzake sekube nje wacala wacwila umkhumbi waPetro. La utawuphakama khona khumbula thana utiva tonke tinto lotivako connectana na Jesu. Live la Jesu thandaza. Buka ke ku verse 31 khona lapho ku verse 30 asacwila wakhala wathi Nkosi ngisinzise. Asacwila maye kumnanze esingisini lithi when he began to sink. Awungitshele mawujikijela lithe emfuleni does it begin to sink or it sinks? Ngeke uthi nalo licala licwile. Litshe mawujikijela livele lithi cwili. Uyabona ukuthi livi la uNkulunkulu linemandla ukuthi ngeke ucwile lela khulunywa linemandla ukuthi lingakubamba but kwendekani ke leyenda ukuthi angashoni phasi wabeze uyakhumbula kuthandaza. Wathi angibuyele emthandazweni. Wathi Nkosi ngisinzise. Lalela ke verse 31 masinyane Jesu welula isandla sakhe wambamba wathi maye kukholwa kwakho. Ngiyachaza leti nkulumo. Jesu akazange welula isandla kuphela wambamba kepha wakhuluma. Lokho usho ukuthi mawuthandaza neNkosi ikhuluma nawe uyephuleka labe ucwila khona.
khuleka ulive live laNkulunkulu lamphakamisa Petro wakhona kubuyela wahamba waphila labe kacila khona. Babelo ngcwele lamhla ngiyakhuleka ukuthi mangabe kunemvuselelo lekumele uyende empilweni yethu akusiyo imvuselelo yekucisha timo letimatima kepha imvuselelo letawusenda sime noma ngabe tima timatima yimvuselelo yemkhuleko nemvuselelo yekuva livi lakho ngoba wena usiyalile wathi kukholwa kubese kuthathe ematubane kuyeta uma siva livi lakho. Lokho kukholwa kuyawusenda siphile nalabe sesibona ngathi ngeke siphile khona. Ngikhulekela Nkosi that revival of prayer and your word kumuntu lobe sekathi ngiyahamba ngiyashiya angikhoni angikwati lokunje ngikhulekela Nkosi ukuthi lelo livi lakho lelambamba Petro angete wacwila naye limbambe lamuhla. Lord, you are faithful to exceed our best expectations. Lelo livi lakho lemandla, your word of power, livi lakho lelikhonako Nkosi kusikhulisa leli lubisi leli kudla kwethu. Ngikhulekela Nkosi ukuthi uvule iappetite to be hungry for your word. Ngoba ngalo sitawukhula, ngalo sitawuphila. Noma ngabe tinto atigucuki kepha sitawuphila ngale livi. Thank you Jesus. Ngiyabonga ukuthi imiyalo yakho Nkosi ayisiwo umthwalo kulabo labakuthandzako wena. Sinikete Nkosi that guidance and direction. Noma kulokunye bese sicabanga ukuthi sibadzala sisekukholweni kepha mangabe sibona ukuthi uyathi ngiyalidzinga lubisi bese siyavuma Nkosi kuyawuthola idemu yelubisi lwakamoya. Ngoba lolu bisi lwakamoya litasikhulisa sibe ngemadvodza ekukholweni singabe sipheshulwa imimoya yetikhathi lesiphila kuto. Give us a soundness of our minds and decisions kuze sikulandzele ngekweliciniso lithunyiswe Nkosi ligama lakho. Amen.